Čestitam treneru Smajloviću na zasluženo osvojenom bodu. Nadam se da će im biti dovoljno da se spase u kategoriji. Što se tiče naših ciljeva, mi smo, mislim, umrli muški na jedan način na koji bi, ako se to već treba dogoditi, da se dogodi na takav način. Što se tiče današnje utakmice, otvorili smo je dobro. Imali smo dosta prostora, dosta jasnu ideju kako da dođemo do gola. Crveni karton Rudara je posljedica toga. Međutim, od tog trenutka mislim da nismo dovoljno dobro pročitali i analizirali utakmicu. Prvo zato što imamo malo iskustva. Mislim da se nije još dogodilo da smo mi igrali sa igračem više. Nije to tako lako kako izgleda. Još nismo bili dovoljno strpljivi, nismo dovoljno gradili napad. Pokušavali smo kroz centar raditi neku kombinatoriku i nakon tih izgubljenih žogi stvarali su nam kontranapade jako opasne kroz Merija i kroz Glavinu i to nam je unosilo dosta nemira. I dodatni gol unijelo je nemir u ekipu i onda su već sve karte bile otvorene na stolu, bilo je dosta otvorena utakmica sa rizicima. Gol nije bio dovoljan, ali u svakom slučaju možda ni ta pobjeda ne bi bila dovoljna jer je Gorica isto pobjedila Olimpiju i čestitam Gorici na fantastičnom proljetnom dijelu isto tako. Mislim da smo mi zajedno uz Goricu napravili vrhunski rezultat, gradili smo igru na način na koji ja sam htio, kroz posjed lopte, kroz brzu tranziciju prema napred. Bili smo puno utakmica bez poraza u igri, jer smo skratili u ovom proljetnom dijelu, čini mi se, 13 bodova Olimpiji, mislim da više od 10 bodova Domžalama. Borili smo se muški tu u odnosu na Goricu, međutim i oni su zaslužili svoje, tako da im čestitam to što su ostvarili. Mi smo napravili jako dobar temelj za iduću sezonu sa igračima koji prošle godine nisu bili u prvom planu, u ovom su se razotkrili, realizirali sebe, ostvarili su jedan kontinuitet. Imamo, čini mi se, najviše broj Slovenaca u ekipi i broj Celjana u prvih 11, to treba biti ponos za klub i za grad i to je jednostavno oslonac ekipe za sljedeću godinu gdje bi klub isto trebao da da kao cilj da se bori za najviša mjesta. Svakako da sam ponosan što sam trener ove ekipe, dali smo sve, umrli smo muški i tražit ćemo svoju šansu do godine.